Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma li illa ma 'allamtani innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilma wa arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Waj'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Waj'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. Waftah 'alaina bima'rifatil ilm. Wasahhil akhlaqana bil hilm. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ballighna Ramadan wa a'inna fiha bil qiyam was-siyam wa ghaddil basari wa hifdhil lisan ya azizu ya rahman. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban ke penukbal salam tujuh ka am kemun. Delu tukbal tabirahu pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak na kita isab magkapagkasuwa si sangim inin. Yene kapag kasuwa no tebi kebiyaksahan ganta pigpiiseban si palihalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si bisarane wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Maisib kiw bennal pagpaisib pinisibin magmumpaat iyan si miyaan bangsa mukmin. Menjadi pahap te niyatin bidangan parangan. Amban ako ne memisahin lato na sampay ka am kemon mapakalihin. Pigihinangin banggi pedulusan ikhlas. Pagperimbus-bus tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Magsasong pahadje tehinang pangajaban kita tekkali selaw dembuli. Indanan tebi delu pinasuleyab ebut narkain selaw dembuli si telu magbabasa Quran, magjijihad, magnanafakah sa sinabab amban pegge hinang demiaan tanda pengeddo kabantuhan katanyagan amban manusia sis tamanan dehelu miaan pinasuleyab beputar ka jahannamin tekalewi amban yan sa ingge na bentuk pakaleten bi makapang pabak sasang inom syai sasang miaan ningko pasari-sari lune ke dendangan lune ke megeka basta nisisitahin la ikhlasin pegge ada kala inin makatabang kitehin bi tekalaw dembuli
oras ga niya makatawangan kita bisini bang sini malainkan amal te bisa mahapi. Nadakam susi insyaallah subhanahu wa ta'ala inin masih inin tekeswa te betek kaselaw dembuli banghap niatin. Menjadi umat Islam dahil amban ke pemihate tapik iye ne ganta pagturul-turul te teggelan iye ne miya an luhaya kita sa ini. Niya dembuwa mawdu' sube bisarate bi dukni sisita manamalan. Lagi tiyak siyong harap-harap te may puas 20 elew binaan insyaallah ta'ala. Peggeniya kaida sindembuwa mian usuliyah فإن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. Bang فإن niat dan buat wajib subay hininang bugay miya ang tehinang we no mawajib miya ang samantaraan gay tehinang no iye ne labayan nilay na tehinang wajib iye ne labayan nilay subay isab hinang no. Umpama miyaan may nuntut ilmu hangkan ne tehinang wajib magtuntut ilmu bangkeniyaan wajib manambahayangin sumagawa lebeyan iene mungkin katauhan mo siyang bahayangin atawakan bentuk panambahayangin subay kayo rahu ngaji dahil atawakan subay kayo rahu nuntut ilmu. So wajib manambahayangin gay kitawahan no bentuk kawajib nilay banggay amban lebeyan ngaji amban ien mangajiin tehinang wajib pegge lebeyan mungkin kitawahan no iene kawajiban siyang bahayangin. Iyan kaidahin. Na ina-ina perkala wajib banggay tehinang no banggay tehinang no labeyan nen tehinang isab wajib iene labeyan nemyaan. So dembuwa man rukun Islam lime pagtamam tebiyan kimun iene pagpuasein inin puas 20 elew binaan. So pagge minted de dialem dan tahun hinang tebi adakala ni amban kita bibisan bakas keteuhan ni tekipat nene adakala isab ni ape amban mega keteuhan tebi supaya keteuhan tebi ko itu ini amanien subay bisyarat tebi iye ni mian hukuman pagpuasa inin dahil amban katekani pegge way subay binisara pegge niya may bang patek ka may experience tele silahat miyaan upama pegge may le silahat magsiseminar natekite kun iene miyaan si kaumante sayri antag-antag ni municipal si miyaan sumisi tipu-tipu albarka tuburan si may siyempok lime ne pinuwesehanin bang petek kapag puas sayli magseminar metek kami tilew miyaan si lecturerin pente pepiku si te experience kun ine tuan makabatal puasehin ine tuan mawajib hininang ku dalam bulan Ramadan ini so arak ni tarasaw siyempu lime ni pinuwesehanin atau akan siyempu elew ni pinuwesehanin sa iya petilewin bang ine makabata puasehin atau akan bang ine kawajiban hininang dalam puasehin so maananin dalam siyempu lime elew iye ni miyaan kepuasehan tele tehinang te dialem pegduwe ruwe tehinang te ga dialem panghati so hangkan
nisisita subay teejian te bidehelu yene hukuman pagpuasehin bu mangkin kitebi paisipiu peryalim. Pagay ine miaan syara siyang ninang mo sa ili duk kaya megsulagpak subay kitawhan no andang iyene miaan parkalain ini. So, ang baniyan maumat Islam, tapik ten bimensangim, insyaallah ta'ala, bisan inin, mian, palabi ang ban de oras, pasyalan pagpuwasi, nisisita suwi kitawan, tabi, lagi tapit ne, kue itu, yan ang perkalay. Puwasehin, rukun Islam lime. Rukun Islam lime. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O campaign ni may beriman, may magpaparat saya. Siniilingananin ako labud na sampay kautuan ilmi. Bang pakali-kali ko ituli, kemon ne ka mapakali ko ituli. Ini pengelinganan Allah Ta'ala kitehin. Kutiba alaikumus siyam. Tesulat sikaam pagpuasahin. Tesulat sikaam pagpuasahin. Kama kutiba ala alladhina min qablikum kwe kapanulat ko kapamapardo si umat jaman tagnalay. La'allakum tattaqun hasupaya kam magmatalew tuju Allah subhanahu wa ta'ala. So si ayat inin ketauhan tabi we puasehin pardo si kitabi di dalam bulan Ramadan. Kwe ini sinubahat we Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam painne bunyal Islamu ala khamsin. Tepetenge painne Islamin si atas lime bayu si atas lime olom. Dembua amban limelay wa sawmi Ramadan. Dukyene penne pemuase di dalam bulan Ramadan. Mana nilai kerembus iene bulan Ramadanin subay puasehan tebi. So niya may magtapsir si ayat inin, penne kutiba alaikumus siyam, tesulat penne si kaam siyam kayu puasehin. Kutiba alaikumus siyam, tesulat penne si kaam siyam kayu puasehin. Diretso iniakan iene maana siyam lay. Nambaniin, muase telu-elew panagnaan, muase telu-elew paningaan, muase telu-elew kahinapusan. Niya minted hadja pente muase para niya hadja peningko an pitla. Ngi ketawahan ku wang niya kebuli pitla incubi pinitingko. Name inin me pong tinai kalasahan. Panapsir batil, pagmaana imbento, pagmaana ko langit duk bulak talahanin ang baniya ni agama Islam metohi. So bang kinetawahantin, duk pinapardo sikitehin, kutiba alaikumus siyam, tesulat sikaam megpuasehin, yene puase ko hininang wetewi dielem bulan Ramadan may pong tinai kalasahan. Umbul dan buat hinang tebi, iya ni si pagpuasa tebi ini, miaan bang taabot ni iya ni 30 si bulan Sya'ban lay, nisisita kita bisubay magpayambulan. Pegge pain Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghumma alaikum faqdiru lah. Atau kan
faqdirulah fa inna sumu li ru'yatihi. Muase campaign ne miaan bang tekite bine bulanin. Wa aftiru li ru'yatihi. Dukpain ne muka ne kam isab maghilaya ne kam bang tekite bine bulanin. Fa in ghumma alaikum bang maggabon si kam gite kite bi bulanin faqdiru lah. Paabutun bi pe inne iene Sya'banin itunganin 30 elew. Fa akmilu iddata Sya'bana 30 yawma. Pindem buat riwayat kompletohon bi penne bulan Sya'banin hap 30 elew. Na niya membad syarahan ni banggay takita hinabu miaan inebeinin ga niya inalak langitin kinompleto Sya'banin iene miaan 30 elew. So magawa banggay takita sinabab bamban paggabon lemikian kinompleto ru isab Sya'banin hap 30 elew. So inin laran inin pagdiskasan expected na inin puas amban corona inin puas amban supply inin puas 20 elew binaan istidi-istidihon bine Facebook bin danga na isab inin pagdiskasan pasal pagpayambulan hawa benes mepe mukhalif benes iene miaan menggemen hut sara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti manamal bisyara Rasulullahin. Sumu li ru'yatihi. Muase kambang tekite binabulanin. Si tafsiran ayat Allah Ta'ala. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bang tekite binabulanin. Puase hanun bine. Iene bulan Ramadhan. Sumagua. Eka pasapi amban hadis ini mepong tina iklasahan. Bang si hitungan si apu sa inin. Bang si hitungan si anu sa inin. Bang si hitungan si anu sa inin. Amban ien. Niya manusia 2 elew pelikut ni si osa muase. Amban pe muase me ekahin. Niya manusia 3 elew imut-imut ni siya osya, pedehelo amban po siya may kahin. Kanalan din, pege dehelo siya, tekka di alam surga. Buada pun may umat Islam. Bisan keu dehelo, banggay tetuun nulanin, gikeu kitek kasi petudjuhan nun. Sa bisan keu dembuli bang nuhutlan keu naamu yan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tekta keu siganta petunjuhan. Na inin bisara mian andig atawakan me bisara sa taliun biko mahap. Duman jaukatan ni keu dehelu. Dehelu ni keu tekka dalam surga. Gak niya agunano dehelu bang lan seddi tetuhut nun iya neganta si tinudyo biruk mekali. Saban keu dembuli bang lan iya ne tetuhutin do mian ganta tinuhutin do tetuhut nun. Naga niya problema ni mamutis. Na inin sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallamin subi kita bi magpayambulan. Nabang upamanen niya amban kita bi pasapi. Kuene me si zaman ko ituin inen. Natantunen teed. Gane kita lai. Nisisitahin kaakahan bang ine. Tenggesin islamin ine si tenged bulan Ramadan inen. Naman jari me umat Islam. Bang puas ni kita bili magpayambulan sarta tekite ni. Atawakan gak tekite ubus kompleto bulan Sya'banin dalam 30 elew muas ni kita bi. Panagnaan hinangten bi
Magniat. Niatin miaan manjari keu magniat si panagnaan sangim iene bulan Ramadan li. Mananin me pong tinai kalasahan bang upama tegite na bulanin sa amin sangim komensin imian magrib mian. Manjari ne niyatannu iene ketelumpu elew pinuasehan bulan Ramadanin kemo. Magniat keu we puasuhan nune bulan Ramadanin kemo. Bangkeu mekepegniat panagnaan sin bulan Ramadan le we kepuasehan nune kemon. Magniat puasehan nune kemon bulan le. Bangge keu mekepegniat upama dembua amban me elew dia lembulan Ramadan le counted ne iene niat nu panagnaan yene si waktu ke magniat we kuiraw nu kemon pinosehan dia lem bulan Ramadan le. Na pinain we bunia hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam si bisarane man lam yubayyit as-siyam siyama fala siyama lahu. Bang niya ge magniat kahaba sangim fala siyama lahu. Gapin ni counted iyan yung siyam ni atawakan puasa ni dialim dalaw lay. May umat Islam diniskas may kaulamaan tabi hadith inin. Sangat pinulias hadith inin. Hadith duman tabi sarawi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagua tebisara hajja we dembua amban me andane. So hadis inin hadis mauquf si sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dembua amban me andane. Sumagua game ke ini duk nege pagdiskasan atau akan khurujan anil khilaf pegua ke duk gi magniat ne ke panagnaan buno magniat kahaba sangim. Sa bang in case gay kayo makipagniat kahaba sangim may pong tinai kalasahan, yene niat no panagnaan bulan Ramadan lewe puasahan no ne kemon da kayo susi. Counted na niat no lewe pong tinai kalasahan. Malaingkan, bisan kayo makapagniat di alim panagnaan bulan puasili, upama, magniat kayo, we puasehan no neketibuuk dilem bulan Ramadanin. Pegbute kasep si elet batal keu. Lune ke keu saki. Me peddi koknu, peddi wetteng, ilemun. Lune ke keu mean nganak, lune ke keu hinayid. Bang tegebekat miyaan si me kesempukli me upama atawakan seddi billahi atawakan me sempu elew atawakan si me pitu elew pagtaabot tili puklas iene uzur nulay kole ne kiamban kasaki sutsi ne kiamban kahayid atawakan manjari ne kiam muasi balik lai syubi ne kiam megniat balik beymula we muasi ne kiam continue gain counted ene bakas niat nung panagnaan bulan Ramadan lewisan ke mekepegniat ketipu. Inin me pong tinai kalasahan si tenged hukuman niatin si tenged bulan Ramadan ini. Duk ne kitege megtilew-tilew bang manjari ke niatan te kitibuk atau akan kabasangem pe. Megniat ne keu dilem panagnaan bulan Ramadan lewe puasehan nu katibuk duk megniat ne keu kabasangem mian we puasehan nu pente tiap-tiap de lewe. Na in case pente gay kyo meke mian inabinin gay kyo meke niat dielem dan sangem lay nisisitahin niat nung iyan dumhelo me pong tinai kalasahan. Manjari mian sine me mawajib mamuasehin. Sine mawajib mamuasehin.
Mawajibin me umat Islam yene me ahad jene kok kita bitu. Muslim mula-mula. Muslim tege akal duk mian abahi akil balik bente duk yene me KGS. Duk yene me KGS. Kewajiban iyan muase. Panagnaan iyene Muslim. Muslim bangkeniaan nen Muslim dukew na wajib si ka umamuasahin. Sa piye amban manusia gay muase ke Muslim de. Atau akan gay muase ke hejeme baran kew. Gay muase miaan buga niya peinte miaan saki-sakine. Hak baranne. Nada ame pong tinai kalasahan. May ketinggal ke dambu amat rukun Islam limi. Muslim. Hangkan, yene si kalimat Muslim. Bang niya upama magbalik Islam di dalam bulan Ramadan. Magbalik Islam di dalam bulan Ramadan. Wajib ne subay muase amban panagnaan yene elew peg Muslim nilay nyebut padagpak bulan Ramadan. Iyan may pong tinai kalasahan. Upama niya may Bisaya atau akan may Christian, may Yahudi, paasik may Muslim. Niya pemban may bicara bang paasik may Muslim lisag sempuk duwe. Paasik may Muslim lisag sempuk duwe. Subay na iyanandal amban lisag sempuk duwe lay ngebut pesedep elewin. Sa inin pagkhilapan, gakitalay. Sa bastawans na meg Muslim iyan na dembuwa aahin pagtaabot sa sumuhin. Wajib ni si iye memuasehin ngebut amat tambus ni iye ni bulan Ramadan ni. Inin paasik si hukuman wajib Muslimin subay muasik. Alhamdulillah kita may Muslim do kemon. Okay ni. Kerwenen makanak. Maabahi. Balig. Bang keniyaan nin anak nun akil balig ni jagahanon da akon muase. Pente alamat pagkabaligin baktul si kita bikemon. Bang temuan buni. Teti tebi na ibang bui nebi siya nagay ligso tebi. Naru kita bigay makapagsana-sana. Bang keniyaan nin pagwaan man ni ini. Amban may alamat balig. Bang keniyaan nin hinayid ni. Amban may alamat balig. Bang dende. Atawakan bang keniyaan nin umabot ni 10-25 tahun. Jagahanon bi, pepuasehun bi ni anak bin, may pong tinai kalasahan. Pegge wajib ni pinepuase makanakin bang ni akil balig, megduse ni siya apabila gai pinepuase may pong tinai kalasahan. Sa alhamdulillah, kita biiyakan pagsukuran ten bi si memetet to eten bi diki pe kita bi inadan de kita bi muasi andam. Niya pe bang petek ka jaman te bi me diki bang tekele te bi ne megkulingkog. Miaan magsampil ni magmama ngehem kita bi duk kita bi kebengunan nampil. Nagene binista bang pinain pagbuka na pag-asar maalum na yan, petidlobang may makanakin bang si pagbukaan. Say pagsukuran tenbi. Nabang keniyaan nin makanak pe, manjari me mag-anad upama, muasi taman letu elew, puasili, miyaan, manjari ni upama mangan banggete guys ni, makanak pe, gepe sinukut. Bang upama, timpus puasenin, alhamdulillah.
Sa abang abahi ni, gini man jari magpain. Bangga kumakakan leto elewin, ga sumampay puwase kun ngubot kuha. Inin. Bang abahi ni gini man jari magpain sa inin. Nakiiya-iya. Bang abahi ini may magpain sa inin. May pong tinaig kalasahan. Bang pain ni, ga kumangan leto elewin, ga sumampay puwase kun may nukuhap. Nabang may abahi ni magpain sa inin, gini man jari. Ketelo, bang ahin tagi akal do. Ga dudupang-dupang. Penno ru. Mananin, duman -1, pen bahasatin. Duman 99, 100 -1, 99, na duman sa ili. Pegge bang niya manusia ga hap akal nin, upama may dupang-dupang, natantunin, ga wajib si mea inin memuasehin may pong tinaikalasahan. Ga wajib memuasehin si mea inin kalasahan. Dani papuasehun bibang me niya, upama may usbate, dupang-dupang, bang me niya ga hap akal nin, gay ni iyan sinukot si siye iyan miyaan puasehin. Demikian, ga ruisab niya fidyade ni. Pente bineran duksin bang dupang-dupang ga niya. May pong tinaig kalasahan. Naman jari, niya me pegke dupang-dupang ataw akan pagkabinalew, inin kailangan to explain. Iyan magseput-seput. Maglepas-lepas signal niyan bang may cellphone si. Dupang-dupang may desimana, ubus po asili makasayo me delim desimana. Nabinetaran syara, iyan ni agamatin. Bang hinabu kasayo nili, wajib siya memuasehin. Bang hinabu kasayo nili, wajib siya memuasehin. Bukot bang hinabu, miyaan lepas akal nin pente, tek kakarupang-dupang nin. Natantunin teed, ga miyaan wajib si iya memuasehin. Oras iya ni kelepasin akal nili, oras iya ni karupang-dupang nili. Naman jari tilewin, niya ka ba ni? Ataw akan ga? Insyaallah ta'ala, kugay sure na mungkin sa sinerge ataw akan tapik tebalik insyaallah iya ni may parkala ini. Sa basta ko ni pinainlay, basta kani anin dupang-dupang may delem telu elew, ga lepas ga wajib siya memuasehin lay. Pagtaabot ni makasayo, wajib ni siya memuasehin pabalik. Ketelunin, kampat nin, ini wajib si me siya subay kamuase me pong tinaik kalasan. Bang me kegees. Si kalimat ini makagees, pagwa nan si inin, indan-indanan nun bi. Niya pinagwa peinte we syara, hukmi, ma'nawi, niya pinagwa miyaan asal amban baran aahin teed. Amban me game kegees, iene sinabab amban parasahan sin manusia, aasaki. Inin me pong tinaik kalasahan, bang niya saki, lagi saki bang keniaan nin muase iye. Janan me kedilikaw iye puasenin, janan makatamba sakine puasenin, na ga wajib si iye memuasehin. Epemian, payaman be, bang niya muase. Ketewahan ne we, janan namba grave sakinin, namba grave sakinin, namba pesobra sakinin, bang niya muase. Ataw akan makamatay iya bang niya muase, haram si iya memuasehin. Bang niya muase,
Janan me kemete iye puasinin. Janan me kemudarat baran ne puasinin. Haram siya me muasehi. Ketuan bin, yain similarity ne oras ko itu inen. Bang Teddo, pin puase rukun Islam lime. Sa bang taabot ne magbangga duk me kesia-sia manusia. Tihinang inaan ne rukun miyaan ganta pengelig iye ne parasahan sin manusia li. Duk gay namba sakisin manusia li. Ketahuan bang ini similarity nen anu ini. Iye ne hinaram atau akan gerahu menjari magjamaat masjid gerahu menjari magjumaat do kewe tawa saki. Atasan pinagpagan dahu maparduin sa baban pangalig. Iye ne baran nulay pangalig iye ne rugay pagrabe saki nulay. Ang kanepen ko tege epang inin si bayuan agama masala inin tekeswa anu antag-antag si me paghaji tekeswa anu si me peg mian puase ko na me itu tekeswa anu si me mian peg zakat ko na me iyan perkala mapatag si kita ko itu so bang niya ulali bang way sa ili maananin alamat duman ko mag-declare we basa we luhan eta basatin atau akan ekan eta abutin sa alamat kulang pekite si hukuman bang kene anen ulali ke bang we tinamber masjirin sabab pengelig iyan sakisin manusia so ngaji ni kita wirahu masa ni kita wirahu nambah PGEI enteru kame keguruhan te enteru dunya lu kahantang sa inin me pong tinai kalasa so saki mian bang mekemudarat puasehin bang keniaan nen muase tantunin gay manjari siya memuasehin sumaguha mungkin siya magkada upama inetem saki mian orser bang orsel sa ine ne basta esaki me dialiman yene banggi mangan ahin magsandal kau to namba pagrabe sa kine miyaan. So inin me pong tinai kalasahan ga keu pinehunitan no islamin allowed keu muka si oras iene perkala mian. Pegedem buam ban kawajiban sin muase amban syurut ni al istita'a bangken ya annun mekegees al qudra bangken ya annun mekegees. So bangke usaki ulcer magsyukur habban bangke usaki inalawd kewe syarain iyan miyaan muka sa pagsakihin magbayuan may pong tinai kalasahan sakihin ekka bayuan niya saki penelayur jabur uhu gene me kepuase duk gene taase-ase bang sumian ke koleknin. Kome kanser upama. Gi keton bang sumian ke koleknin. Eni siya sa parasan nin binoobo ni miaan. Atawa meniak pemen inagad-agad nin bang sumian sa playet nin akhirat. Us janan makapagkaat iene puase ni miaan. Nanan si inin ga ni wajib siya magpuasin sa ginantian ni ambat tiya hadya fidya. Beran ne yene telumpu elewle ruksin. Piye pegpidyahanin fidyali duman toosin sumagwa kinakan aamiskin. Na depende ne ene si me hukuman ko itu bang piye-piyehin ni pakali sa kitebi si me keulamaan tebi. Manjari di bineran were duk fidya yene ta'amu miskin. Yene kinakan dakakanan amiskin. Dalam telumpu elewle. Bang layur jabur uhu. Yene saki gene inasi-ase bang sumian ke koleknin. Nabang upama saki ketawahan terwe kolek kita puas amban bulan Ramadan. Atawa kan saki
gepe me ubus Ramadanin kita wahan tawe kole du kita bi na manjari kita bi muka yene si oras kasakita bi miaan ubus gei manjari finidiahan sumagua sube kita bi magbayad kada puase bang puklas ni iyene bulan Ramadan le atau akan cumen-cumian ni tiga STV miaan kinadaan iyene puase kebekatan tebi sa pabansaki tebi miaan en si kedua bayuan saki si ketalo bayuan saki nainin may pong tinai kalasahan saki inin iyene kwe may saki geru may kelaat parasahan barannu kung may upama palad iyan saki kung may belad iyan saki kung may pediimpen upama iyan saki ataw akan may kinaibubut kew garo may maulim munno iyan saki yuro pereheng-dehengan din ay kaibubut nun basa tinang no iyan reason pagay ti ako kinaibubut ataw ti ako binelad ataw ti ako pinalad may sinepun manjari kew muka gay manjari binukaan iyan may saki iyan may pong tinai kalasahan iyan David sinsakihin si syarate si syare agama Islam nasabang may basa may tebe suuk saki tebe lang amban may peddi amban may wajak tebe suuk may rongkab miaan kukunun bakas may sumampok buno ilastung iyan saki atau akan may konet sinuhat may binelad kew saki atau akan may baha painte may puso nun bakas tekeket tebuan atau akan tekeket may alipinig garo may ke-epekto sinbaran no pala masinbaran no yan saki yan so may saki inin may pong tinai kalasahan banggero mo oparasahan iyan si baran no makalam masinbaran no may ilemun kew atau akan suway kew painte may nginum royal duk pugad manggero kew kailangan suway may nginum royal duk pugad yan may tambal-tambal asaki metuli iyan yan manjari bukaan no iyan sabab may saki pasar tak sayli saki tesubuhat miyan sumakuha upama may saki magloros-loros saki may ilemun saki may tangkig na iyan maalum si kita makalam mabarante duk asal may pedian beteng kita may mian magloros-loros nasal subi kita nginumbohe duk gay teggang ina bay dembaranten yene si teggalante mian masakit nainin yene masala sin David sin saki may pong tinai kalasahan so araku mafhum mili duk paham si kita bi narakite mian mi harison te basa pege me kinaibubut atau baba no ten penwe mian saki kyo na mengkin sa bang magsaki-saki upama mengkin sa bang meg pedi-pedi betting may magpedi-pedi ko atau akan may magtangkig-tangkig mengkin sa jinari sa yuli inin David may pong tinay kalasahan yene si bisara Allah Ta'ala faman kana minkum maridan bang keniyaan bin pinne saki aw ala safarin atau akan situlakan fa'iddatun min ayyamin ukhar na ambat sa qadaan ne iyene si elaw syaddi na si kalimat marad iyene saki te explain te bang inebayuan sakihin iyene kwe te subahat te bimian okay ni insyaallah pasti ini mian lamod aman game makagees pinagpagan iyene we syarate abahi me pong tinai kalasahan abahi ngunguhan ni me papute atau akan me mian metetuete yene gini me kegees muase narane pe puase hunbi lagi mian mo sakini jadi pe amban kalam masih kabahi le mo sakini gai dane pa puase hunbi bangge me kegees sa beran binehadja fidya dielem telumpu elewle
sida kakanan iyene kakanan miskin. Naniya sa gibe abahi to mian beli dua case nin. Isa nin saki ay isa nin to mian abahi ni kemeruenen megkalianin lepas ni akanin. So beli dua paasekan nin nan si inin. Pagpag amban iya kewajiban memuasahin. Isa nin abahi si adamul istita'ah game KGS kemeruenen lepas ni akal nin megkalianin. Yene si mian zawalul akli iyene kelepasin akal. So beli dua ni melepas atau akan kapagpagan amban iya kawajib iya ni pagpuasahin gepe kore muas pege abahi pas lepas pe akal nin sabab pege megkalianin mata pitin nan sinin mashab pinidiahan me pong tinai kalasahan hinukum iya hukuman iya ni gay mekigaisli sumagwa niya me keulamaan pende bisan nagay finidiahan pege tabilang ni amban me lepas akal nin o kone hukuman tabiya sa men nisab yene ko me sindue merupang-dupang li sa gai dukkeu gumua amban pegduwe-ruwe dukkeu gumua amban pagkaukaw fidyahanun bisan keniaan nin megkelianin pege asik iya masih hukuman adamul istita'ah iya nagay mekigais. Ini may pang tinai kalasahan iyan si tingid abahi game KGS. Ketelunen asik si hukuman game KGS manunjuk si may kerendehan pinegua we syara pinagpagan we syara kawajiban den peintemiaan muase punde game KGS sabab gay inallowed we syara iyan me hinayid. Nara ku hatuinin hapme karendehan. Namiyaan hinayad dendehin automatic bekat iyene puasenin gay iye manjari haram si iye memuasehin haram si iye memuasehin samantaraan gay iye suci pabalik. Nasi tenged hayad may pong tinay kalasahan luha manamel explainan ni sumagua tiap-tiap dende niya iyan addat ni bang init tamanan hayad nin niya amban me dende de elew rukdan sangim suci ni niya amban me dende telu elew suci ni niya me amban dende miaan peinte desimana suci ni pitu elew niya me amban dende sampai umabot hap 15 elew mungkin suci atau akan 14 elew mungkin suci. So inin balik hak urf balik si kebiyaksahan dendehin bang upama kebiyaksahan nen suci ne iye dilem pitu elew sa kebiyaksahan nen kaba pagbutekas miyaan puas pitu elew lay niya pepegua masi budumani kebiyaksahan nen mana nilay iye nila me pegua si amban puas pitu elew lay gua amban kebiyaksahan ne la asaki atau akin inalinan were istihadah inin tesubatu ibn Sa'idi si tenged parkala haydin niya me amban peinte me kaulamaan urungan de tegdeban taman 14 elew iye ne kahaydan dehin bang palabi amban peinte inalinan nila saki manjari ne muase manjari timbang suci ne mandi ne ubus nang bahayang na pumuase ne sumagua bang ibn Sa'idi rahimahullahu ta'ala balik iya ni si kebiyaksahan din upama me 10 tahun ne si kebiyaksahan din pitu elew hadja atau akan may 10 elew suci na iye besuang hadja dalam de elew miyaan kabahauhan niya pepagua puas aman kebiyaksahan nili na istihada ni alin nili siya ala kulli hal luha iye ni explain pasalan hayd inin miyaan subesi babul hayd sumagua may umat Islam bangke ni andendehin hinayid gay manjari mo siya miyaan bekkat hayd nin
wajib ni siya subay memuasahin balik, wajib ni siya subay manambahayangin. Sa niya me dende, upama, bekkat haid nen, waktu luhur. Waktu luhur. Natambay-tambay rahu, asal-asal nilay, bang bekkat haid nen waktu luhur, bangga pa umasik waktu asarin, wajib ni siya subay ng bahayang luhur. Subay ni eman di, dukta siya nga sinambahayangan luhur di. Sa niya din di, bang bekkat may waktu luhur, bang bekkat waktu luhur, tiabot ni pe waktu luhurin, ka pe pasek waktu asarin, tambay-tambay daw akan tekew, mangkin mandi, bang tek ka ni waktu asarin, eru sinambahayangan nen waktu asarli, sambahayang luhurin, gay ni kasambahayangan no ini, duman sa may pong tinaiku si agama, wajib na si kausubay ng bahayang luhur, pegge, shoot sinekew si sambahayang luhur na, dani agarun sambahayang asarin. Ine waktu iene kesucihan no, bangga pe kasambahayangan no, subay sambahayangan no lusiyan, nut sinekew para iday, buno na ng bahayang si waktu magsarta do kesucihan no yan. Nasay rupuasihin. Bang upama, shoot sinekew, may lisag siyempuk duwe sangim. Ataw akan may lisag duwe sangim. Kaya pepetek ka subu-subuhin. Kaya pepetek ka pajarin. Gay kayo manjari tambay-tambay. Basa gay kayo raho nampil gay ni puwasehan no siya sumuhin. Gay ni manjari. Wajib ni subay puwasehan no siya sumuhin. Pag bekkat ni haid nun. Iyene dehelo pemban petek ka pajarin. Sa bang upama, mengkin ke usutsi, tenga ni elewin, pente melisag sempuk dua, tawa melisag siam, sutsi ne keu, gani ni apa gua, pente si kau, na mengkin wajib si kau memuasahin, sa elew dem buain. Inin keekahan amban, pong tinaite dende, haman-haman de iene, parkalain inen, mula-mula nente waktu sambahayang. Bang suci ni waktu luhur, tambay-tambay rahu, meg Facebook dahu, meg istoryahan dahu, bengkin basa mandi, bang teka ni waktu asarin, sinambayangan na nadya waktu asar, gak talab-alab ni, meketinggal ni iya dem buwa, waktu iya ni waktu luhur oras kecucihan nilay. Nara ko pasti, explainan ko lay. Indan-indananon biinin. Iyan lamod amban me gay, me KGS, pegge pinagpagan mo isara kawajiban. Lamod amban me gay wajib, iyan ay mamuasehin, magbaya-baya si, me abetting, me pong tinay klasa. Niyaman mag-comment na sa ingi pinibang betting, bang kimen ngagad ahat-ahat. Tekeswa no ni sambung, nantiya na ro. May abetting, pinagbagan mo isyara iyan ay kawajiban din. Sumaguwa, manjari siya muwase. Duman haram ko hinayidlay. May bettingin, atawa kan magpasuso, mag-anak diki, manjari siya muwase. Sumaguwa, manjari ro siya isab muka. Sa bentuk pemuka rin, bali duwe. Bang keniyaan din, balitel to. Bang keniyaan din, muka siya, muka me den de me bettengin. Tinalew siya si puhure, Kalu-kalu me kedilikaw barande, me kedilikaw puhure. Bang siya muwase, na harus si siya memukain. Mengkin siya magbayad, bang puklas na ramabanin. Lemikian bang siya muka, tinalaw siya si anak de, katalewan den anak de, dembeteng, ari, apa kuinin mo siya, tahinang may kadilikaw, iyan miyaan, si anak ko de dembetengin, muka kuraho. So, inalawd do kayo isab muka o isyarain. Sa bang kayo magbayad, sedi ang banbayad puwaselay. Bayad puwaselay. Subay petuhutan no fidya. Makan kayo dembuwa aamiskin pineglepeng atawa kan pinegdulus duk pamuasen uli. Sabab kitalewan nun, iene
anak nu dia lembeteng lagi. Bang kanya annen pun nu muka oras miaan, oras nu memuasili. Sabab dua katalewan nun. Tinalo pe si baran nu, tinalo pe si anak nu, marajihin nan siinin. Muase ne keu hajjah, magbayad puasa ne ke hajjah. Gayne pinedulusan kinakan dakakanan aamiskin. Dakakanan aamiskin. So beliteru si tengen abeteng isa nin muka tinalew si dine inin bang puas Ramadanin magkada hajja piye-piye ne bekkat uwe ne kerwenin muka di dalam bulan Ramadanin sabab tinalew si anak ne ko mekedilikaw anak ne di dalam beteng atau akan mekedilikaw anak ne ini pinesusulay sabab ko iye megay maggat gani agatas ne bang iye magsandal kaugto bang iya magbayad puasa subay pepedulusan ne dakakanan miskin bang ketelewan nen anak ne tiap-tiap iya ne miaan deelew kebekatan nere si ketelunin iya ne tinalew pe si baran ne duk tinalew pe si anak ne mananin dua katalewan nen nansi inin marajihin duk matapitin muase ne hajja bisan negay magbayad petuhutan ne bayad iya ne si dakakanan miskin. Pasti iya ni si hukuman mebetengan. Na inin, dumanin invento si Sibian kemon. Dumain. Amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kemon. Iya ni piniin kumyan. Tiga dalil miyan may pong tinai kalasahan. Duk amban hukuman sin fikhi. Yan hukuman syara dilem miyan agama te. Agama fik miyan Islam. Sinalasay binangkag iya ni. Weme keulamaan. Mencari inin si tenget game KGS. Oke nih. Lamud amban me game KGS pege pinagpagan we syara. Pinagpagan we syara. PT gay pinawajib sisi iyan ni mamuasehin. Sa mencari siya muase. Yeni amig tulak-tulak. Yeni bisyarallahu ta'ala. Faman kana minkum maridan aw ala safarin man kana annen niya amban ka amsaki atau akan magtulak-tulak na manjari ka am muka me pong tinai kalasahan yeni si mian petulakan beli upama ko me insyaallah taala bang kita me vacation bulan puasa ini me dari plano natala Pilipinas manjari ke muka yeni si tegelan petulak no mian atau may amban Jeddah pito kaya Riyadh atau kan amban Riyadh pito kaya Jeddah manjari kaya muka ini si sasang pagtulak-tulak naman atau kan amban Madinah may Jeddah namiyaan manjari kaya muka inalaw dua syara ini si pagtulak-tulak naman yini inalinan nuire tulak taha pagge may umat Islam niya amban siya pende masafata kasrin iyan ang inalinan penne tulak suwi umabot 83 kilometers manjari na ko kita muka buinin gay tasaili pegge bangharan de 83 kilometers manjari na muka aahin upama bisan gay baktul inalinan safar amban Jeddah hap Makkah amban Jeddah Makkah pia kilometro te palabi hato amban 80 atau akan 90 so manjari ne bang seli muka di si alap amban mian Jeddah bang hap Makkah pege umabot na 83 kilometers sampai palabi pe so inin me pong tinai kalasahan inin tantunen teet baya kitaruk gaik gite tuhut yene hinaran taman 83 kilometers pino sa kemon tulak yene baktul inalinan pagtulak-tulak sikite kung amban Riyadh at Makkah atau akan amban Makkah Riyadh Madinah Jeddah iyan ga niya pagduweru asal pagtulak-tulak yene alinin. Sabang may amban Jeddah pen tiap may Makkah tepit-tepit na ro. Kan may 30 minit do. Us basa
Pahareheng kam si Melan, bangka Makka mag-umra magbinehugan lu, pagi basa umabot 83 kilometers, gete tuhot yene me pinainde 83 kilometers, mahtirami yene si ra'yu inin me pong tinai kalasahan. Sumagwa pang payaman te, yene kemon inalenan safar, baktul si manusia, pegtulak-tulak, ban pagi umabot 83 kilometers, duk mean manjari ne muka ini kanian aahin inin pelengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Luha manama salasayan ini pasalan pagtulak-tulak inin sa bastante ne sama raiste ini si me parkalamian. So inin si pagtulak-tulak manjari keu muka lu sa manjari keu muase mian si pagtulak-tulak nuyan. Si pagtulak-tulak nuyan. Ini labi maafdalin. Muka ku atawakan muaseku. Lemikian pagkhilapan dui sabini no eme keulamaan. Dane kita rupi paasek perialim. Bastante ne kita wanto manjari keu muka bang keu magtulak-tulak. Sumagua nan si inin. Gay keu manjari tulak. Duk keu me keu muka. Oh, gay manjari. Gay manjari aahin. Muka bang petulakan nenduk iya meke buka. Tatibi upama mian tabut me lisag siam ngeket ne keugtuin diele beteng ni. Na pagi ready rupente ruk sasakatan ne. Sa inggit lapen ne penorb ku parkalain ini duk ku gemek du sebang ku makaakan. Penetulak ku pegi manjari muka bang kita tulak. Bupi ngedok kunsi inen saili sasakatan. Bobinitaran tujuh Madinah. Pagtaabot si tengah Madinah duk Jeddah. Nah, lene short boyin we almarai atau akan we me jus atau akan we me khubuz atau akan me inin kinakan me anu inin kabsha. Pegi basa si tulakan na oy, gay manjari, manusiain, sababan petulaknen, duk iya meke buka. Esebun binin, gay manjari tulak aahin, sababan nen pun tulak, duk iya meke buka. Sumagua, bang magsarta ni upama, si tulakan iya, oras iya nemiaan, waktu iyan, nagay meke ini, bisan may mukain, upama may hap Madinah, ganta pi misita masjid Rasulullah ganta ng bahayang lai pag kapalan magtahajud lai magtarawi lai tasarta silan bekatan silan na manjari yang muka gana problema ni sumagua bang petulakan nenduk iya me kebuka gi manjari me pong tinaiklasan. So inin lamu di si al-qudra wajib muase bang me keges mananin gua ambanyene ge me keges inin pinagpagan upama we syara yene ko me abetteng ahinaid amig tulak-tulak dok mian saki mian hinaid to amag tulak-tulak dok megpesusu dok pinagpagan sabab zat sabab kalam masin pamaranan yene abahi dok yene aasaki me pong tinai kalasahan araku pasti yene mian parkala inexplain kumian me pong tinai klasa. Lemikian, gair wisab ta hukum no dinon pagi penu. Manjari hati penu. Muka si mian si tulakanin. So kita bi, amban Philippines kita bi, tak kita bi dem Jeddah, tak kita bi dem Riyadh. Megtulak-tulak alen tebi tu, si tulakan alen tebi tu. So, iya, maglampak yung ilmi. Maglampak yung Alvin. Situlakan alen tebi tu. Magbahog tebi. Mengkin sa peran tebi. Nagai. Pegge bang kanya anen. Lune kew. Dielem Jeddah. Tune ku dielem Riyadh. Si alen magtarabaho kew. Si alen ngadji ku. Si alen meg-o-office ku. Si alen megsusugpat me wire upama tu ine-ine ne hinang no. Hukuman nun hukuman asaw dine. Hukuman nun, hukuman atu une, bisan kepak nun. Bisan kepak nun, hukuman nun, hukuman aatu une.
iyan may pong tinai kalasahan. Si tingid hukuman iyan pagtulak-tulak ini. Arak ko, pasti iyan mian parkala ini. Lemikian si Manila, iyero. Bang niya lume security guard din Manila. Bang niya lume magtarabaw si Macdo rin Manila. Bang niya lume mian magtarabaw janitor si Manila. Hukuman bilu. Duman na hukuman magtulak-tulak. Siya hukuman bilu. Hukuman a Manila ni. Na inin may pong tinai kalasahan. Si tenged iyan surut. Iyan kawajiban sin. Puwase mian. Last, inshallah ta'ala, continue ta inin, pabalik pag inisisita siya, kitawahan tabi hukuman pagpuas inin. Gate siyab kuya ni si tingid pagpayambulan rin, ine lahat peruhan nun, iyan siya lahat tinuhut nun, muptinin lahat siya tinuhut nun. Upama si may London kyo. Si may London kyo. Dukmupti na Londonin. Niya may Islamic Center lo. Lai. So, bang mag-declare ne lay si London pinain, muwase ne a Londonin kemon, tuhot ni keo si hukuman a London lay. Tebilang ni keo alo. Lay mikian, si kemon kita bisi Saudihin. Manjari ni kita bisi muwase, bang mag-declare ne Saudihin pinain muwase. Lemikian sila hatin duk mupti bilu. Duk mupti bilu. Bang ine dinikler mupti maluhin. Siya tinuhot bin pagi siya mas labi makatin. Duman tinuhot bin pagi muwasa na Turkihin muwasa na kitawi. Atawa pagi muwasa na Saudihin muwasa na kitawi. Megjadi lahat, megjadi waktu, may pong tinay klasan. Inin problemahin hangkan bang petek kasasyaw dialim lahat. Kung may pelebe-lebe miyaan. Bakas ni mag-declare dialim lahat. Dialim Pilipinas, dialim Basilan. We ga pe kite bi meghailaya, pege ga te kite bulanin den Pilipinas. Ga te kite si Malaysia, ga te kite si Brunei, ga te kite si Indonesia. Yene mian hukuman lahat nagdembuwa pesilakan mate eleuten bi duksi ga tegite bulanin meg-ifta ni muptiten biwe gerahu megheriraya pegi ga tegite bulanin sila hat bi Southeast Asia webe itu pagtaabot may isag sampuk duwe bangkag masjirin meghilaya na kitewi sa sumuhin pagtekin dito ko bulanin dilem Saudi. Akan di ko ngape pitong bahangi aahin. Uy, pinain kita utawhan lengog kita. Miyaan keulamaanin miyaan gay kita utawhan sasaw kita. Duman keulamaanin masasewin sa kaume bujajewin pag gay kyo nuhutsi gay kyo pakale tuwas kok din. Pag ibang bakas kita nuhut muptite, di kita problema. Tinuhut nun may mupti Saudi, mupti Turki, mupti Simelat Syam. Basa bagi muasin na kita bagi muka nila muka. Buniyar wisag muptite lo. Mas labi siya mingetohan kahalantin. Sa pagi problema sila hatin. Bari si manamal muptite. Problema sila hatin. Pagi gigite mene bang sine pagmuktihanten bang sine tinuhutten gigite nuhut yene si malanggas bakas mengedji atawakan yene si kekahanin may pong tinay kalasan inin bilang PSF tuju kita bikemon miyaan si tenged hukuman pagpuase TV manjari insyaallah taala continue TV sumu pasalan rukun sin puase makabatal sin may puase kailangan manamal ini ni-explain pege niya macam ban manusia tagitete sulag pak geta hatire iene me parkala inin me pong tinay kalasa na insyaallah taala continue te bisumo subjective inin pasabu sa akam si tenged hukuman mian pagpuasiin inin mian dakam ulali bangwin me gani Arab ne pinawebe gani tanto Arab ne kan
insyaallah taala megiakan ne kita birau kemon duk teheti tebi iene bentuk hukuman puasa. Pang maginaraban ne kita bi ko itule ini sa. Me hadis insyaallah taala siguro iene me sinubahat temian amban ke kitab-kitaban fikih bang kambaya nga tawhan ne bang antag marji'ten bi kitab Rawdul Murbi. Man pakapasanten pusi Hajjawi. Marji'ten bi kitab Fiqhul Islami pu Dr. Wahban Zuhaili. Man me pakabasahan ko in-explain ko pasal me sakimiaan. Yuro dialem kitab ni si Babus Siam. Nabang upama niya magduwe-ruwe miaan. Pinainway sayili ko still pagduwe-ruwehan ko pinain dali. Turulun bihap me kitab inin. Game ke ini lai tesubahat ko inin kemon ine me si kitab sinubahat ko mian si Babus Siam na yurulu. Nabang upama pagpayam biniya me sala pagmaanak kun na pesewanong bisa ko atawakan hati hun bisa ko gero me ke ini gero te hinang janan makanambake pakung bangku cinek pemian kegan pe ko bangku cinek bu pagtamam ko sala ko nageme ke ini salam dua si kam kemon Jeddah Madinah may pong tinay kami dilem Makkah dilem Taif si Jizan si Abha si Ahsa si Hail si Baha dilem Riyadh dem Darul Dzikir dilem Hayu Shifa antag-antag ne kam tu dilem Riyadh salam doa si kam kemon lamikian pegua lahat si Kuwait dilem Dubai si Bahrain si Qatar si Sudan dilem Jordan may kapong tinayan kami magpapangadji lai salam doa si kam kemon limikian si may pong tinay kami si may Sedepan si may Europe si may United Kingdom si may France salam doa ru si kam si may Amerika salam doa si kam kemon lupa pap ne kamadja na yu pandemikin arak bangkag manamal bang kita pipanisab pinalihala wa Allah taala pitu kitab silangan Malaysia may pong tinay kami si Malaysia Indonesia si Brunei si Timor Leste bang upama niya may si dilem Timor dilem Philippines mula-mula lahat kalasahan dilem Basilan salam doa si kam kemon magsukol si pakalibin insyaallah taala masih pe tembuste ini subjektif pasalan hukuman puasa ini duk ketawahan tebi duk kita bisa dia ini miaan pegtek ka bulan Ramadanin ketawahan tebi bang ina hukuman nen subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.